E mihiana ngā mātanga o te reo ki ngā rangatahi o Ngāti Kahungunu e whakaora nei i te mita o Kahungunu. Hea e kia ahorangi Timoti Kāretu mā ngā rangatahi pī koko nei, e kore ai te reo e noho manawa kia ore tonu pēnei i tana noho manawa kia ore i ngā whakatupuranga e whitu nei. Ko ahorangi Kāretu tētahi o ngā pauako i tautoko ake rā i te kurereo tuatahi o Ngāti Kahungunu i tēnei wiki. Ko pēnā hia koutou i roto i nā wānanga, ko tuki o tikanga ki o te kei whakaako. He tuatahi tēnei mā Ngāti Kahungunu ki te whakahaere i tōna ake kurareo mō ōna anō uri kātahi mo te iwi whānui kārua. I te mutu ngātu, tahi tonu te whāinga. Kia noho ko te reo Māori, hei reo tuatahi, kia kaungai, kia tikai, kia rere ai, kia Māori ai. Ko tahi rau toru te kaunga ākonga i ū kia Māori noiho te reo i te ao, i te pō, i te ruanga atu o tēnei wiki. He mea hau mō Ngāti Kahungunu, engari kei te tino ohorere au, ohorere pai nei, i te nui o Ngāti Kahungunu kei te tautoko mai te kaupapa. Aho wiriwiri au, nā te mea he tino hau tēnei mahi mōku. Ko te mea atāhua o ēnei momo kurareo, ka tae au te ruku i te reo Māori, nā te mea ki waho, he ao tino Pākehā. Ko tētahi āhuatanga hōui ki tea i te hui nei, ko te urumai o ētahi māngai o te iwi, ki te tuari i ō rātau mā tauranga motuhake ki te minenga. O tahuri tēnei iwi ki tōna reo, ki te whakaora, ki te whakakaha, ki te whakawhānui. Nā re mihiana, kei te paitehare o te kura. He kōrero rereke i ngā tau mahue nei i ngā he reo me uaua karanguna. He kuia tō mātou kei wai māna, ma ko tahi rau neke atu te pakeke kaire koro Māori. I horapa te rā mate ki te rohe katoa Kahungunu. Nā reire ko tai ki te wā me tahuri. Ko ngā tamariki, nai nei, pai ake pēr tō rātou reo ki te nuinga o ngā kraua o te kāinga. Nā reira ia te pātai, he aha i takaroa ai te tū o te hui nei. He pātai pai tēnei, hai rorawa ai te tatari, aua. Arā ke ngā hua o te kaupapa e whakahoki atu ai ngā ākonga ki ō rātau kāinga ake me te hiahia a ngā kai whakahaere kia tū anō he kurareo a te tau hou. Orini Tipene Leach, Te Karere.